Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tiya niya pagu asikita bimi idol, makutabang pagmadrasa. Dumen ni hadja ako rendangan pamakuhan ni tabangin, sampai kaam ni kemon makakita bidjutu. Kwe ni hadja kaam niya maka ikhlas. Nabang si piye-piye ni hadja si tageesin. Nasukul ni niya pinagtamba-tamba. Piye-piye ni luo ka ikhlasan bi. Payaman bibidjuren mi idol inin. Iyan kalagihan din. Assalamualaikum bos. Dia madrasah kami matu si Busain. Kakulangan najanin si bangku atinen nek kami murid tu para ini natinen si makanak bos. Angkan bos kalagihan te kami bangkuin tu si madrasah kami. Ya ini dua ke kabangkuin bos. Eka mana-mana estudiante ne. Ili oh. Pangainin bos maglamod room grade 6 to grade 7. So kulang masih bangku din inin bos. Sa industrial bangkuin bos oh. Sali adya kami magpakehet si ano ubos. Sa inin duman to paghinangin bos. Gene kami tinan magpihawang ko ano lay. Mga dyan niya sa ini mo style nan grade 5 inin boss inin grade 1 grade 4 ya boss oh pulang bos bebang kunin. Paginin bos gero kaulanan sa importante jay bangku na dyan yung painte paningkuan me atinin murid ini no sa inin bos style madrasa kamihin oh kulang ya bos si bangku so alhamdulillah magsukul hatinin bos si kau siga penya atinin anu importantehin tapasin kami si kawin bijoinin. Mahat ini Jumaat kawa salong-salong Jumaat. Na iyan na bidjuhin. Dumen ni hadja ako dendangan makakita iyehin mi idol. Kita bi kemon takite tebi. Na si kaam me makaikhlas manabangin piye-piye ni hadja. Magchat sa kaam pitu. Sali do si ine-ine niya basta. Niya baya nabang piye-piye kaikhlasan bisan agen dan buat pilak. Si mangga niya sinen bisan ni hadja si labeyan pag-share tabang binaiin sali duka am korukam makatabang sin bangkam makashare dan buat hadja video. Insyaallah bos, gebisan da simana binnaan update te iye paghinang te pag-upload te video ini bang sine-sine iye makatabangin niya ni happy mi idol amban akuhin suga kulang pe hangkan makutabang si kaam makutamba piye-piye nilai ka ikhlasan bi. Na okay ne, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.